Jong. Hei, apa itu? Hei, ada apa itu, Jong? Ay, coba kok, Pak. Main peta berak motor. Mangkana cak lenggir tok, Jong. Coba jadi ini kayak nyari tangi tedung. Dua apa kaki, Pak? Malah aku ngomel tok. Aji mau nih belereng tua. Oh iya, tambah togel lah keluar. Cecong apa keluar tanggal. Duh, stalk aja. Dari cuman betul eca sampai betul ger mulai nomoran lo teman tepak. Papan tak kayak ongku. Hari ntar main pe, malah pusing. Pak, Bapak, Pak. Cek kamu Bapak Roha. Tiba di dina kakek sehari Pak. Apa boy, Jong malah kau ngarang-ngarang. Minta pesen Pak. Coba ya apa boy, Jong? Mahal tuli Pak. Lo coki banyak peta. Ya kaki Jong. Ya deh. Masih ambung Pak. Sepiru jeng. Le Monria Coko. Cek ganteng kakek monde ya Pak. Ya lawes kok mangker Pak. Ngalem mon bude karpe. Ini pakai sambung. Jak montang kacong. Lah aku nak lengger melolo. Tahu nih saya minta ABC. Kula pas bedolong tolong sekali kering tua. Jadi bagus. Maka diorang mata gini nih. Tahu pang pusing lek geneng kok. Dia pusing di apa boy kakek. Ya tau juga kan lu. Pasaran kemarin. Sering apa yun? Sharing ya. Iya jita maksud. Tak ada porongku kakek. Dan andi urusan apa anak-anak dua doang. Adik cek serius sepupu rempuk. Andi rokok. Jadi kakeknya rokok toju kan minta rokok ji ya. Bisa lah situ dia Gus. Somat, mulai tak patah bet kalber aja.
lagar ken busing arah balik. Tahu ya kan? Cuk umur seumur ngebuk toge lo teman tepak. Otang ya dulu sebelum sekolah. Pas dereng ya justru tepak. Mahay no romko. Mentero tepat. Kamu mah. Yang goreng kan gedangnya baru merjipan loh. Keramat. Terus Ya ayo, ntar minta nomor togen. Siapa tahu itu pas di itu, hah? pegena kakian. Iret kan gilen ko ya. Abo. Din na ya. Pada tuh. Oh, iya. Ente deki ya. Uwis deki mangkar nga tengah malam. Cek lo pen yang beli. Aku kok bisa yang siang ya? Isangku kan nyar lebun manu yang siang. Tak beres ongku kan hari. Demian. Wis deki pas UTW. Saya nggak. Cek lo pen lil. Oke, jadi ya. Ada antar kajono pein deh. Nyari kat sepakat. Lul. Sare Jono. Berencana di hidup Jono. Di ulung pedang malam. Yo Dina. Ai mà cho em. Giờ cái tủ red je Wah, kena kah? Terus saya sare berdina ada Jon. Ada apa? Andi bisnis engko. Bisnis. Bisnis apa? Deh ya Jon. Yang goreng kan gedangnya baru merjipan loh. Keramat. Terus Ya ayo, ntar minta nomor togen. Siapa tahu itu pas di itu, hah? Ya ji ya Jon. Mayo pas kelaku nak anak roh. Ya mun kadi dia lakar lu wajib kelako. Kalau mantau mana kanaknya? Ya melakat sepakat ban mufakat. Mayo deki pas mangkat langsung sikat. Oke dah. Oke. Iya kan betul. maka dia cuy serem udah iya Yun. Bah, banyak bentar ya. Ah, pas tuh. Ya kalau peso diri. Main. Amit ba. Intro minta nomor togel segitu. Wana kana ala bededin nak ro. Boleh cabit-cabit pas kau takut anak-anaknya. Iya mayo. Dari malum. Siap belum? Lum. Tadi teh dong dia. Lum. Iya Mayu. Ayo, pas mangkat. Kamu Yun. Mata cikiri beri. Nak lilin dulu perang tadi. Makanya ente rusak.
Ben. Kamu lo yun. Pocong gak ke? Hah? Pocong? May katibi. Konin bi pa bupang ala. Go! Yan! Tahan! Mampus dong ya. Ayo, mereka saja. Ayo. Mantoman dia. Akan nomor togel itu. Trapping out the band, though.